Sigwekirwo macegera ni munyite haiya kieka kaya hura mundu Wagoiri arari munyite ona arekirio muthi aranyitirwo ki Wagoiri akirio atiriri nona ndo ya mai makoragwo gwitu na gukorwo gwako tuhuthagira ni Muasco Muranga okondira heti nere regions tuli akandara onye muhuthagira ku we muri Muasco ka muri agatanga Irio tuli agatanga ota ndigwiciria muri acha Muasco ndikinyete kwanyu ndikinyete gwitu Muranga ndikinyete kandara ka muri Muasco tuli Muasco Muasco riu Wagoiri ri andu aya mai ri ni merigite guka guthikuria miberethi na makiwa meiga o hau thome ha Wagoiri na nimakoretwo magikwira atiriri miberethi ino ri nikoretwo ikiiywo na matire mamenya nu uguo nimakoretwo magethana na muici uri ukoretwo akia miberethi iriku uraiya miberethi yao riu no garokire kugutuka na atiriri kumbe miberethi ino ya mai ri muici uria wiyaga ri no ni manager ni manager chief campaigner herself runa kikira kia tumire amenyeke ni weri mikande imwe oya mohaga mai arathire kuingira muci hu mariganiti na Wagoiri arona Wagoiri ariu athia kuha mai arona Wagoiri oete gibanga agiatura muberethi uriku Wamai aramuikia si arona Wagoiri oya gibiriti aramudia kiratathi Wagoiri ahutithia mubaibu wa mai wega kiria riu atirangia wega arakia nakio mwaki riu Wagoiri ri uyu nake mumuoni ri ona ndana mwira aramuire kabisa wega arathi nako kwa birithi Wagoiri araborirwo hindi aragerirwo agikama hwaini cia Wagoiroka araiguire ahutio madam biraruka mwoka guku afisa borithi Jesu man wana go support gikanya ria gwekwega aiga nangirwo ngikana Gai nimagothia gatoko haica ndege Gai nie mana ndarageire stand 8 ndiakire nginya kei ndatumirwo cia wangu cigwa koguo cina ngirengetia haki ya ng'ombe u akiaria roguo agamba kabitoro we mama nyamaza kamugo kingumira gwakwa mnanikumia kwangu alo mama nyamaza wewe nyamaza maliza kukamua twende utasemea mbele nike ninge ndagika bande inywe na mwege konyono muborithi uria uramugirite ni muoria ndio ndagimenya ndoe gikonyo na ni muki ni mugeni Angonyori uria Wagoiri ri arahurwo macegera arahurwo vegwa rikia gwika atia arikia gukama aratwarwo rugongo rugongo ni gwa borithi cia kandara hau athitangitwo alerwo mama unajua kuna mifereji ilipotea maji na sasa wewe imeonekana wewe ndio umekuwa ukitumia hiyo mifereji na kwanza umeitumia kwa njia mbaya kama kuni unaweza kuchukua mfereji ya maji alafu tena unawasha nayo jiko si unaona hiyo ni hatia Wagoiri alaikia maele hey mkubwa wasa mimi manene manesa jionga node yalie wewe mama unasema nini goragia terere munene mimi asisikio ruga hebu ongea Swahili ongea lugha ya taifa tutaelewana mama kizungu na uharakize unapoteza wakati wangu Gai mimi sasa manajaribu kuelezea wewe mimi malichukua ile mferezi magasiri anaita kataka sasa mimi waziri matakataka le alafu tena hawa malikuwa meiweka kwa dhome wewe mama unasema mifereji ya kabuni ya maji takataka wewe unadhioma wewe unaropokwa wewe wacha kuongea vizuri kitu tutaelewana na sisi anajaribu kukuelezea bwana Mafade
Riu ni korage tuika riu ni akianangite ki itagwo ungenyitwo horo wa kuoya indo cia thirikari ri gitagwo malicious damage of public property. Yes, arakiandikirwo hau OB-ini. Andikirwo OB-ini ri akiona vandalism. Na horo kiria thero. Ai aona tari theru. Akira kirete kuwa mera atiriri. Ngai. Wene my son ni aina na pana nyawe. You know my son is in government. Aruta wera ko ne bo korwa. Ai kai karao na ngane go ai kai karao na ai ne go gutuka. Kwa arara. Arokira kurutwo kiroko ne mwezi. Ogu araire theini. Riu kiroko ri. Oya gathimu. Ngai. Munene. Munene. Esi amuria. Kai kariki wako iri wakire. Ngai. Mwezi mwana ole uthuire. Yani no ugenyitwo. Mwezi mwana muri. Ukinyitwo ni undu wakire ntorari tina ina turabanga wira. Ngai ni mwana theini ye. Wiko. Ngai. Munene. We hawe. Ni kwaria nao. Muborithi umurare hwa mwana atiriri no me borithi ra ciimenya cingitwe ni mundu uraigo kuturaga. Amati. Abade. Angena gikonyo. Borithi amati. Gikonyo gani? Gikonyo ni nani huyo? Ngai siongea na gikonyo. Gikonyo nani? Huyu malikuwa manas. Gikonyo nani? Huyu malikuwa manasimama makaanguka. Watu mahuku malimunyima kura. Makafer. Akiaria na thimu finally. Mwezi muoka. Oka ri. Wangoi wagituika ni ekuma. Umake na mwezi mwari. Wagituika ru ni akehererio ki masira mana makiuma hoye. Na akirekererio na arihirwo ni mwezi mwa. No reke ngwira ru muthi na ngotoko iria ciuma ku cero ri. Kwa borithi. Mwezi mwa kama tiko we. They don't know you. Yini hapana hamwajui nyinyi. Malisimama huyu hapa. Makahoto wanakula nini? Kahoto nakula nini? Afadhe, manaona mpaka huyu mwenye mamekalia hii kiti. Manaogopa huyu tabomu. Ngoire arakuona ni gutumaniro. Nangethaniria wasiasa. Yes. Wale kia mwezi mwateko utaina kara. Mwezi mwa kara thegio ne koduta. No una kara. No no horo wothe munene. Ona tinie. In fact, when wora ni worethwo. When worethwo. Mwezi mwana rona ni diega visa kau. No arare mwe wali stile randekete ya gukako kajiado. Mwezi miwa kai no no rethiro na njira nyingema. Omenya mwezi mwata reu ngwirema. Thaicio no ngenda kunina ongenda ginya wetigirwo. Tariu ngenda gavana gwetigire. Ambia kwenderia deputy wake guoya. Gavana ne kogora ke. Ne kogora guoya. Riu reci ne ke matingira gukinyirire sa. Ndo ginya riri banga nitumia mimi. We mana bai woga. Nguga ni siasa. Basi mwisho ni siasa. Miferati nekera ale miabuka gwa gwake mwaki na gatiro kaigano. Arori atene mwezi mwa. Wina morakiri na gatiro. Asa ai. Ndanagite na. Uraicoka uge ni siasa niki. Irakire miabuku munene egekerwa kweyo. Miferati hana ugu. Kwaja mwezi miwa. Waria na etagwa twero ambirire ugiteri. Oyo weho riu tiga kindiki. Etagwa atia? Mudavadi. Ocio. Nona waria ici ciothe. Ciaherio icoke na kuu kwao. Taimagini mwezi mwa udako we. Boss, imagine afuru huyu manaitwa Moria, huyu manaitwa Habdi. Mama kutabui. Ndamwera Gikonyo, manauliza ate Gikonyo ni nani? Na mekereta nginya nguo cia to na gabuja. Na ne cia to matingigurira.
Mheshimiwa matiga kwenderia guoya maheagwo mũcara tukiheo. Mere manyite rĩu nyitai rĩu. Sika mimi. Mwambie manisike sasa. Tuko na Gikonyo. Mheshimiwa ndukana mahe thondwe. Thaa 10 na 2 thiri.